Tanang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ng po ko yaw. Ay, kinasaya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partin nyo aya. May sala baboy Umdas mo siguro dahi ta. Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, anya din nang nagkaroon yaw. May sala baboy ti partin yaw. Ay, kawan na tata. Dakil mo baboy, may? Anayon yun at talo tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay Natasyaw, bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumot at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ta ano ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inukasta. Ay na, aday ta ka Ay, kaya ka mamay! Baboy kumaday dya, pay baboy mau. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kaw, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ado ti sagana. Talong amin ababaw, iti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain kakatasyaw. Nagpungga akaw. Kamangala iti macaroni salad, kanjay cake. Kinadapa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay kay makaamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elagan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata da babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muawer iti apo ko may. Anyat serbi adakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ayag sao kamit Anya may bagam nga iti kunag. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasyaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wen nga rodan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti paka-stress Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo Ken plano mi ti biag mau. Pag namayan da kamay, itad mau dagiti masapsapul may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Saan na pa nangiboy-boy Juna? Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mau, anak ka. Apay aya akas tati bagbagami ti anak talakay. Saan pala nakagrad-graduar ngam kasta kati bagbagamon? Aguli magkamamait. Laglagi pa nagiti imbagakan ka, Juna. Tano saan agapo kada kami adadakkel mau? Saan ka makaadal? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Taman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka.
Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kami ngagmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ti anak ta. Ay wala niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sabaling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tay usarak nga agninenang. Dayay ba yan? Sabali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sabali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sabalay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal dingkaw. Ay saanon, gastos laday ta, adamot badok. Ay no di mo kaya't agbatikan. Di ko umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga Rod. Inakto gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga Rod. Duha ababoy ti partsenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak inayaban nak ngaglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag pasken, bungga. Wan nga raw, manipod anak aging ga iti apo ko na. Wan nga raw. Ay, sana all. Wan ang damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas jayan ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangag kumo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran. Agpapas kaya magan, daw tinapartay. Dua ababoy tinapartay. Ada pelitsun manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, magang kalata. Ket bayat ti pandangan nyo kakabsat. Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinglay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi iday agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding ginda kakabsat. Ay sige, mga kailaeng tarambakan tayo iti ustaw ti panagraduaran ti anak kao. Ket agyaman kami iti kadayaw ngay may makiragragsak kada kamay. Duwala nga tinabati ababoy mo. Ay, sa nabalitad dapay upat akal din kaw. Ilakom dagi jay? Saan? Apay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka ditaan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagiti tarakeng kaw. Anya? Nagrigrigatam at inartarakan.
Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutempay met nga umuna tinagpuunam Di ka gimimot, tamaday. Sana pa nagimot. Subutempay dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga Rodain, agswildon ton ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay, pagrebangan na. Anya kita sa atin. Apay, no sa nagapukadata, nakalpas nga raw, iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tain nakagreview para iti board exam ko. Good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Un tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugaw, ading. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taik katagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan sir. Agyaman na kading, Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngam awan pa'y umno apagdagusak dito Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnail ija pagababanga. Dapay mo't may sa bakante a kwarto. Manot yabang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na? Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan mo takas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din. Apakay, sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amutan. Nabayag ngaminan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo ngaminan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kayo manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasa iti board exam Nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, kablawan ka nakaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti nakaw. Board passer ti nakaw. Lakay, tangiwa mo mamang. Anya kamutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Andiyan na ita.
Ibaga madagos tapat gan may ngawan dua ba? Kwa. Sapay ko maawat yun ni Tito Anobyo. Nobda, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y ngagkaskasar, Agtrabaho ka ba, Wan? Tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Tatang, tadyang mo lamasi kaso ngay, way. Tabisya mo iti trabaho. Apay, adam mo, yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay, Pangusaran nyo, ay. Pag blow out, jakab sa mau. Anya? Una man, o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagi jay, nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak. Ininutag to na bayadan, anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat, mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kaka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kag babain. Ay na, Nana Maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala raw balasang ka. Kaslamot agpadayan da Tayo, kakatasyo. di pa nagraduaran ti inauding anak mi, Ay na. Duwan, ti professional nga anak tao. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Wain, mga katoy paray, may katoy. Bayam, no kasta te pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasang kau, bay am dita. Umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa iti sidaan. Ramanan ta amin a karnay ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta, Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Jonah ngay, apay nga awam man dito'y balayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, so napanain. Agawid mo lang ata. Wan, into na da masapulan na trabaho na. Anak kaw, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man? Nagpapangit mo't dagi offer da ijay. Kun nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak asaso, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga yung masikog kan. Kanapay ang nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan, tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Dandan makatawan ti anak mo, Jonah. Ay, kasanungay. Agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Alatada kami ti mga awer, iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa, ngam saan mo't amabalin tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mo't manan tatang. Ha? Ay, unay kamaten si Kati tao. Sinikugaman nito anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha?
Ikasal mo nga roda, yung tiyanak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko, tatang. Tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspaskin dito'y balay. Ah! Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth, mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Mirina, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ni Auntie, Uncle. Ay, di ka gararamin, si Mirina. Apay nga da ka ditoy a lugar. Ha? Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito ang lugar, Uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle. Tagtagaray si Mirina. At ito isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatan? No anya tinakitam, para kin kalaang nalawag. Wan, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga-ijay ang lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinagditan may. Tapno siguradong awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day dyan, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman, kan kalaplapsatan na. Kasi siyempre mang chiksak, bakit pa'y? Tayo mo't kalaslasbangan nan Hangam kasanungay no maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdun naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, si Brina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar ti napasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiro na. Ay, kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidem Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami ijabus ko. Parigatan na kada taon. Baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng masamag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw kada Elizabeth. Itay ka pa'y lapalpaliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti sarmeng. Apay, narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga? Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagiti imbagakken Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin diti buok kao. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon kao ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa'y sabali apapanak no mairwar ko ti pensyon kao bineng. Agsinatanton
Tamang mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka ah. Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si manutak mo nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay, nagpudot mo time. Sa pagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamang sinurot nak ni antay, mapantahan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo? Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Sige, Uncle. Mabitla ang ngaroon natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyar, ter aramidin yaw Manong. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakit-kita, wan. Ay, apay amasapol nga ilumungam ngay ni manang binay. Basta, di kan agdamag ka ba, guys. Severina, darsam Unang ka, lumayan. Nala, mapantay nga rodan. Adayo alugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am-am tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo nakadi nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka anakan. Ayos ka no matlatakin ko anak. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya ditan na. Tinapatag, naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano, biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa iti kwartana. Kat, imbag ano saan amadlaw ni anting adda pang pangtadan nyo iti kwartayo? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka anakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit din umalmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan nakto. Saan? Apay ko mga aramidek ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wayne, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, Wayne, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itid mo. Tangimi namot amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kaw. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastamlat ta akanayon ay. Agida, mangan, agbuya lati aramidum dito'y balay.
Awan maramid nanang. May mayat matikastuyan angam tin nakagbulbulakbul wan nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen plano ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa yung agtrabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon nak nga ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan kwa na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti iruruwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang, nanang. Kanadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na, kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now. Adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pagatapan nyo iti made. Nalaala, sapay kumangaraw, tadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam? Ni Uncle mo, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang taniti kastagatad kanyak. Kwa? Sapay, adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibineng, Uncle. Apay ni antay. Adda jisilid na. Di nakamudlay ka iti kwarta na dyan. Taamumad nga daim-imot na. Sana kang agdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga? Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rutin nak mga alay kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti malikliksab mo ko ni Uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklunan akon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Uwanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate tanga rin. Agam sikapal at isagot wine. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagitilad da trabaho na ayat da kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumanga ikan na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Isang masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga? Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto Ada ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya? Nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Severina. Agpaiso nga ro di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya?
Binilin na kadyak kano ipagbagay ti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawakan ko na. Nagalas ti kasta nga araramidam. Sibirina, pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti araramidon jay ulitugmaw. Kanunungam, pagkwartaam pay. Ay talaga kasta. Ikan nantupay ti kwarta ti saan nakapkapin ano. Siyak tula kita kaan na kanan ti saan. Ay isa na mabali na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Aday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni Sibirina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Naglukumot na siya babae. Apay, anya timbagbaga na kan kaya. Patsimot na siya. Awan ka day, ulbod na diyang anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Siyempre, nadidigraak. Iso nga raw na kasta unay panangilimod kaw iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag iti kamalem manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulaw, mapilitanak amangibagakan ni ipag iti kasta nga aramida. Anya? Ay, sana. Bayam, tano agpinsyonak. Ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol, manaw. Lakay kan. Agbalbaliw ka kuman. Kan panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramidam. Sakbay nga agbalbaliw ka. Magad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpay Sibirina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan ubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na intad mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak ta blackmail nakmat. No jak kanu ikan iti kwarta ipulong nata iti asawak. But nga nakalaeng mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay. Tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, di mo nikan. Imposible maiturid na tagipulong day jay. Mabuteng matlaan. Wen mat kedi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbuteng na laeng dayjay. Rupat kwartamot gayam dayjay abapai. Apay nga imutan dakmatan angkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na kuma. Intadyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutagnumnumar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni ante. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan bain. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day ante. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan bain. Relax lang ante. Tay kariyo Di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo.
Wine, di ka madanagan. Tadya akong ulitin na dyan nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Ta, agpasuko na kun itikabsat ko. Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo itip. Piling, apay ganda ka dito. Si Kamat na babae. Piling, agawitan. Di ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbeng katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maitur dagi pulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na idha. Nagkinabil da? Binijok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidon ni Antim abinay ng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot na din ang aramidon ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Jakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanta iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalod na di pagdaw-dawatan iti kwartam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa ilang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas jeti rumbeng ka dagiti kabit akas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagiti aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti ibusang mi ti uras mauruday. Ha? Asino de tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Bakit ka kinabalan nak nga tumba? Boses kan langak lang, ti bakit? Yang tipig sakit uping pay! Ruguban ka man lang, tulungan na, Rudy! Di mo tulungan dahi to'y babae, Rudy! Lumaban ka, Sibirina. Kabaalam dahi ta. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Why, bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag tanay, adupay ti may simpa dito'y. Masapul dalos to'y balay asang putan ti agbalin nga balayan ta. Tagdamag ko asosyal sa kanaw, di agbalin nga balayan ta. Ay, uwan ka nung garon. At nakanulugan na. Ahal? Nabakbak nang tamilang nga adayaw ng isuda. Ha! Ada talon ta. Isuda nga Apay ada nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti ada kadakwada. Ay, diyak mo Maamuan tanto lakay. Mala, agawaam. Tapno malpastan nga agdalos. Tanay, adupay ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ka, bulodam mi mampay tay dakkel at telebisyon niyo. Isublimin tuma lang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ka. Nakadisplay lang di ta salas yaw.
Agbuyan si manugang yu kan dagiti ubing no makalagip da nanang. Hala, sana balit ay sublimin tumulaang. Hangkatadang nga rod agbagkat. Awan nila kay kuta na pa nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidag tayo lang tanakaw. Kan amang ano ada extra kurtina yaw. Buludag man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludag. Ang damag kay didagita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Nga raw, kasla balay tipak nang. Tanay, adapay dakkel at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kortina dagiti tawakan ridaw. Wan. Tapno saan natatagibas iti agbalin nga abalayan talakay. Ayun Ken imparadak di tasangaw, tay dua a motorsiklaw. Tay samet na dadaal ang motor ti anak taday jay. Iwan, uy nasingak. Sana madlaw na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw. Tapno adda makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay idi sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes. At dalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro dahi dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Daan mo gayam tilugan na. Saan mo't unay adaan, lakay? Ingkasabtan idat ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko nagitay baso kan plato apang sosyal abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Ti agbaling nga abalayan nyo. Papang, isu dadagiti datakkel ko. Hello, nice meeting you mga abalayan. Kastamay abalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na gitay so anaimas. At isang kwent may ama merenda, abalayan. Nginginalmad lang. Bakit? Ingka man irwar tayo ginatang taalit sound? Si tayon-tayon ton tatang. Agmerienda tayo pa'y. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugar yu, Ramon. Saan una yan napudot? Sana kas ije lugar miya nagpudot. Napudot matla dito'y napigsa ti init tere. Sala na laming is dito'y nurabi kan agsapa. Ngam no adda init napudot Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulagan ti kasartahan Kamudyanan na. Maasawa kamutlaangan. Wen garod. Kasla kaano la iti aginin naramta. Ngam ita, agkasartan iti mabiit. Wan nga rod, kasano, sumurot ka kin ni Papang agawit inton bigat? Wano agbati ka pa Agawid akpay Ramon, tadyak kayat amay lawan ta. Naimbag tula numalpas ti kasarta, tamaaramid tanton ti kay kayat ta. Dagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Timur daw. Dagami na ita. Kanda ita makitkitam ataluanwang di tataltalawon. Ay, kukwami na kita. Kastaya, abalayan. Parcintay ito, ti kadakilan anwang, inton kasar na kita nagtayaw, abalayan. Ay, adupay kita tarakan mi ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak tuti dua abaka ti maparte, abalayan. Parcintay taon ti taluan wang inton kasaryaw ramaun. Anya? Nagadumot ta talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcintayaw. Angam kunamo di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa parcintay di talaw. Nagaduunay tatang. Padado ka ti isabat na mapartain. Ngam datay alin na lakyan.
Ay, baganan to ko nga isudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kat no nayunan dati mapartay di na saya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Isu arumbeng la adak-dakal ti gastusan tayaw. Ay, masapul adakkel asalunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasarti anak ta. Ay, wala. Agpakayo akon inton bigat. Kaya nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan. Tapno nalawa. Ay, wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga. Tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayaw nga misuda. Among mayano dadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Oh. Ada mo las tog ja balayan mo lakay. Kundisan glas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya ka nakapugpudaw. Ken nagado aso si ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso apakitaan taman. Pagbalinin ta abungga ti kasardaramaon. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramidin ta bakay. Ramaw na. Mangabang tayo iti kumbuin ton kasaryo Ay nasaan ang tatang? Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Dakabi ti makamok ni nanang mau. Di mo problema inday ta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbaw. Tanda pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tanda kami taggastaws. Saan asika? Wilay Baraok. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, Uwan Baraok. Hanggang di mo ipagbaga iti sa bali Ha? Ay kayo wala tata. Di kayo madanagan. Hanggang, no di kayo makabayad. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Agbayad kamin tao Barok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di daduma a porsyon ti talon may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Medyo dakil Baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mat nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay nanagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kung nagdoble ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least, napintas ti quality da ijay. Parihas mo laang. Ken maysa, saan may kaabangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, ken taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lama usar. Mabalinto nga ila ko no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan may kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da abakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita. Kamabalin mga oras yak tulatan tag make-up kada kayo. May mayat dagi jay ta expert da. Mabalin da pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno ko Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasarmon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo kadakwada manang. Ipilit damay. Unak lang aruto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisis yaw. Ay nahati pa idaading ko. Tani narigat ti pampanunutan da. Pangalaan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguro na ama na. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back nang dantumo ngamin. Amumutang ti style da na ng gandatang manang. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpaatew. Nga uray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simuro tak kami nitigayim ko. Aday natin daran miya kasar. Anya? Sa di ka pa agpakada man.
Pasensya kan nalipatak mo tan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti maysa payagay yumi. Anya? Sige nga ron. Intun bigatan ng umaya. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umianak dita balay yu. Kaano ngay, Terry? Jack paya mo. Inton umay alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunong aldaw. Anya? Papanamanan nga eh. Adawan na natin daran mi akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salunan nga para medyo atata. Dakdakkel meten ngan tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Tay, inawis mi nga minti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte inton kasarda Ramon, tata. Ay, wan baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ura gitik out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala Willie. Tadun to ti umay ababalasang. Ay, sos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbo nga abangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarikat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Bakit tayo baros ti makisala, tata. Ay, wan makiti Ngano siya? Ay, nagsalak to Di uray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na? Awamat siguro ti makunamaw na balayan. Ngaming ka aglop-lopyas ti sagana. Ay, garo ta balayan. Nasubrahan sa ti sagana. Naimpag no saan ang matatahil dagi siya balayan. Saan? Tay bagak nga gitik out dagiti tattao. Aywan gaya. Nakita yun di binalon mi adwa akaban abagas abalayan. Naluto nga samot lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insubli day jilugan mau. Ha? Apay ngay abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Aglup-lupyas ti irek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulat tagarutan na balayan. Tapno saan min ayaw awid? Ay saan? Yawid yung palayan. Ado nga ron ti bagas may. Ken, yawid yung toki day. Dagatay sobra akarni Taado ti karni mi dito'y abalayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito'y? Ay, saan na balayan? Dumutlat dingwan mi dyan lugar may. Ado ti ba kami jay? Ado matinwang mi abalayan. Ado pa'y ti manok ken baboy may. Ken nagado pa'y ati kalding may. Oh. Wala balayan. Intrakit din asikaswan dagiti agsangpet a bisita. Ayan tay parwad ngay bakay. Ada ijay siled. Indulin kaw. Ay, binilang mo numanaw. Ay, saan pa ay? Ado lakit ni Dayjay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel pati tinda parwan. Mayat ano kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin kaw. Apaya. Apa niya inalayo? Kat kuko mi nga agasawa Dayjay. Ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay, yagyo, tasyak ti mangidulin iti Dayjay. Ay, kasarita mi pa'y ati. Saanan ang masapol? Iyagyo kit di tagawid kamin ka ni Papang. Ay, saan kayo gaumian dito'y balay? Balasang kaw? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Kaya apay akas dya asawa am Ramon. Ay, diyan nga ruda mo tatang. Kalaat mo tan nga imungay. Apay nagapa kayaw. Saan mo tatang? So mas dawak no apay akas dyan ni Terry. Ay. Andan sa bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon di balay. Di mo't nagsaritaan ta. Ngayon di itong balay ti pag nadan takalpasan ti kasarta. Manjak, Jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo.
Naupay ako ni ti pamilyam. Rupat kwartada. Ha? Agsinatan, Ramon. Ni, saan ko mamatakas ta ti bagbaga matiri? Basit aba nagdayta pang gapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jack kaya't makita ti panag-group-grupam. Tere, agsubli ka. Papanaman nga eh. Tere! Oh, pasensya hamon ti anak ko, Ramon. Talaga akas dyan na nusumro. Ha? Anyat ka, Diyosawan pa bang? At na diferensya, ti panagpampanunot na nung daduma, Ramon. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas dyan nga ugali na. Iso pasensya ko man. Tanututupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusam ti anak ko, Ramon. Hello, Tere. Pangaasim ka di Agdil na tamanan. Basta, manjakon, Ramon. Naumakon. Saan kan nga yayatan? Agsinatan. Sumapol kayo ti sabali nga asawam. Bye! Hello, Tere. Hello. Anyan? Anyang itinagsaritaan nyo iti asawa, anak kaw. Naayayom ka di matlaang. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. Nudi na kan kayat. Baybayamaw. Di mo ipilit ti bagim ken kuana. Ang mga nagproblema kan tupay nagdin na kayaw. Ang mga nagkonsumisyon kan tao. Iso baybayamaw. Kasadungay lakay. Anyagay ti pagbayad ta kiniwili iti nautang ta kuana kwarta. Ay. Problema nga raw tayo nalamu ni Tiri di parwada. Munday di tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damot lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Uwin nga raw da. Ay problema mo ti kastaw. Naipasubo talaka nga raud. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Wen nga raud. Ay napawag bababawi baka ito. Linaw ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami da. Pinikot da. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagak no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatan. Baka agsikugak. Saan? Di ka madanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Nga ta? Uy, patyanak. Sorry talaga, uy. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Iso nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Iso sapay ko mata maawatan na. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kuwan. Orayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apay nga kunam nga orayan ka. Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inayaba ako ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, at sangsangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano la iti naudi ang nagkuyog na nakaragragsak na? Wen nga roda, Iso nasakitan iti husto ta biglaan ti panagsinada.
Diyak mo agpay so pinikot da jay lalaki. Kastamat istorya ni Mary kanyak. Anyan. Kaasimat nga ro jay kaanakak ano kasta. Huwag nga ro da. Hanggang talaga kasta. Anya nga ro ngay. Awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay X na. In ka mga na Mary. May saldawan na di kanangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Ay, tati kasarda, Uncle. Siyak tinobya nang sabalit kasar na. Ay na, awata mo tigasat mo, balasang kao. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amam. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadyamong na isunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas ta, boss na, jay ikasar na. Wan Uncle, driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilitem alipatan da ja alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela. Intaghanimon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. Sige, sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone maon. Awanan, Uncle. Naghanimundan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Kaano nga tanga makamubunak, Uncle? Basta likli kam pa'y naabuyaan, nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, Uncle. Di mo kunaan, kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumutlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apadangay katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod Mary. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano dita ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak jay ex ko, Uncle. Maturo ka nang hila, tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Juan? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary.
Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus jay asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Tapamarang lang nagyay. Ha? Mas napala pakisama ti asawa. Tapno sana gumura kanya. Baka mangag na kaitangay. Saan? Tarimwara kiti silagmi. Nakaturogan. Ay, ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Juan Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap na ti sapsapulag. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan ta ti agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta. Kaano ayang amin nga mabalo ka? Umadanin. Iso nga orayan na, kwen. Tanong mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no 2 taon siguro. Sana bala mabit lang nga orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adon ti marikrik na anasakit iti bagina. Kasta aya? Wen. Iso nga anong ti aguray, wen. Orayan nak. Di ka makias asawa iti sabali. Ay, sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asim mangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka, wano, baro ka pa'y. Baro akpay, tata. Umot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo, tata? Kan jak ngamin masangot ti agaram. Bisiyak ngamin ti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita ata amang mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anakak. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino ngayon mo ti saan nga kursunada kan ni Mary ket nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay, ket padasim latang arman Anyat amam. Amangan no si kagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga talaga. Uray kasta ti kunam. Sanak latta mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata Mary. Agsardan akto siguro. Yunton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, uncle? May mayat mo't nga dayo ni Derek angam jay ex mo. Anya mo't jay ex mo nga ay istambay. Ay,
Bastahan ako nga makiinayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal jay kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni Ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, malipata madagos tinaramin jay ex-moken ka. Isunga agpanunot ka anaimbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, tiada ti panunot na. Agasemet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa ay, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talagang nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan. Ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa yung love. Kuyugak ni nanang ko mapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang? Well, love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti anak, love. Ay kat makaamu ka Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek dito hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lang mailasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, oray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlang taday. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, oray siyak No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Iso hindi ka makias asawa iti sabali, Wan. Urahin nak, Wan. Wan, si kala nga talaga ti love ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay, Wan, ada nga nagkulit nga mangararam kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matlang si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Hang kang agdanag, awan matlang tirik na kanya na, si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya Angela. Kumarkaron, di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti pan nakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok?
Ta kapudpudutan pa lang amin ti panagsina da iti X na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumot lang. Marikirik nak tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mangaklon ken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaan waya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsyak amain labtumot lang ken ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, gumatang taman iti motorsiklo. May mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbuteng samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar rayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokan. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Tawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mutan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Ni ko madirek ti kayat ko aparakin ko na. Ta nasingpot. Ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga roda. Iso na lang ta mabano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano ada makakita. Naimbag ti motor. Ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog. Basit la panagura yun, Mary. Mabalo akton. Wen makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka, Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw? Kwa, taga sa bali nga ili. Limbag ano na singput-mutlaan. Uwan Iso siguro te kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Nay, kitama. Tama nga numaulay tinapasamak ken ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. Apayan, Mere. Anjat mapaspasamak ken kan. Ming kakitaan masikog samod tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Ta kasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga mintad ta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko makasarita. Sana mabali na may tantan diyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti darakkel na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, love.
agawid akmat la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sa nabalay, ta agan anadak, love. Nagamit ako, paray. Itulot ka na, paray. Tanay, nabarsag kan. Kung saan, maturog kan iti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka matanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, alat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Eugene. Apay ngay bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangitan, Miray? Diya amada to si Kuko, Uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Asinaw, ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya? Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle. Liblibas mo met gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot matahan ka anakan. Pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak. Nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kastaan nagbanagam. Anya ngay, katinlibas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kumantibiyag mo ita. Kat awagan nyo tay bagayo nga umay nakpasyaran manen. Ay saanan, kababain. Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta, apong. Anyat gatangan nyo, tasyakon ti mapan manggatang. Basta ikandak. Tanak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo, apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta, apong? Yung amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliya kaya balay ikaw. Apay ngamin ngayon naladak ditaw ka nagmaya at ibiyag ko di balay ko. Ala, mabiit lang nga rod, apong. Agdan niya po nga naggapo di hilibangay. Kaguy uya, manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo, Hindi, nay, linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga, nanay. Ha? Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, siguradaw. Aguyek, tumanan niya pa. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo, apong. Diyo pakibiyangan dagita. Yakmet gulpien na kanay. Ininutak. Madamdama, aguyek kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo, kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang, ididayjay. Apong. Ewan, adadanom, taglabak man. Labak dagiti murang ko, takababayin mo't kada kayaw. No, dakay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak, kababayin, basta labak. Kita ni apong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, agunga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin, aya? No anawam, kaya dada naman.
Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ninkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mo. Pasublatan damo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapanakon, barok. Papanan nyo mananaya ka nagpudaw. Di kay maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak, nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. At dapat natin nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kungin na po'y. Ken ininom ko adanaw ngamiti sika. Kinuagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ron ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil yung lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Ing kayon. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Why? Danag mo na ya. Dituyak lang. Hala, ing kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matinag kayaw. Abuga man, tagito'y abuos, tanay. Napunuudan ditaoy. Ay sos, baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tamangan numatinag kayaw. Saan? Tanapabamo dito'y akayaw. Ngamlakay kayon. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo mangki di day tawalis ting-ting. Kabugag na gito'y abuos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Di nagbataya. Ay, ala. Ay. Anya ngay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manong. Mapanak iji ospital, tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to, mga minadya lakay. Nyay, datamanan ti mapirwisyaw. Gapu iti kaya nasubag na. Na hospital laka nga rodin. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. Namabalin la danugan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmat. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer. Si kamot gayam. Sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napayakas na kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw. Awan maited ko. Amumat ang mamirmiraot kami. Naimbag kada kayo nga agasawa ah. Tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay. Pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung meday jay? Sa malani ba kakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay? Ay na, masadot day jay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kwa na. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Imday di Apong si Bastian, ang kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak nang daydi akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, dagita kakabagyam. Rupak kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daddo malaang. Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong iji ospital inton bigat.
Naimbaglakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon apong. Wan? Sigun mo na singpetak. Saan ko man anatangkan ti ulo yo. Noan niya ti iparit mi nga aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, apong. Wan? Wan. Mira, awan mo ni apong silid na. Anya, napanan namanin nga. Anya pa ngay. Rimuar manin Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to ni ti basura na ilako na. So, bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan? Anya, ay unay kamatan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapaswang! Tungkol nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni apong lakay. Dual dawan na dinagamay. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak idaaminan ngam awan ni apong lakay. Wano? Naatalan sa amat tay? Ay na, saan kumamat Saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-adang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, i-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka bain? Ha? Ni apong, addan! Ay, aguray ka. Ada magkaduha na si Mang Pait. Kita lang Ha? Ni, adamat nagpaiso kadwa na abakag. Ada kami kuda. Kanya kukuha nyo aya. Rumwan kayaw tas ang tenda kabain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasab din ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Katiyan kayo. Nagulimak ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbangak ang mga sawa manayin. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong. Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay tawnog kasar kami kanya Adelaida. Ha? Apong, pasit ka diti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, apong. Saanin amasapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Winang. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagden namay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutag. Nana, lakayan ni apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatal. Nagamaman nyo kiniapong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ha? Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Takayat na kanaw, ti maadaan iti anak.
Anya mo daytoy, tagumatilmanan. Apay, anyat pud-pud yung di tapatong yung ayanana. Adda nga ron nagatal. Sigud markit ding agat-gatal daytoy, Basta agapuak iti CR. Gumatil-matil. Sige, taynak masahiyan ni darling kau arosauro. Pagay, ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida ke sa arum-rumwaray. Isong ada mo pagsayatan ti panangasawa nan. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta Oray siyak mo no daduma. Adda mo't tay chimpong agsasaungag ag may maysa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsaw no mamingsan nyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Mingpo ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala am-amaw. May ruwam kanto, Sige, Apong, no kaya ayo ti agkasar, di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oil bar. Wain, no kaya yo ako na yung na jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra, Apaw. Ibagam ti agpaysaw. Hindi ka liba. Hala. Agpay sumatibag-baga. Elmer, agap-apan samot na Apong kininana Adelaida. Bayan, pasat kag partner dayta. Bayam nga gapadasag paminsan. Kanungay at kinabil da. Lakayin niya, Apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya, Apaw. Tiri-tirak to pa'y katangad mo. Ay, saan ka di akastahan, ay. Anya nga taaya ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gaba. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Ay, apay tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agayan na apay nga tupa ka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na kiti napinpintas nga bitisyak. Anya day ta nasasawam. Umay ka man. Bakala na haday. Elmer, agriin ka. Elmer. Apay aya. Da Apong kinana Adelaida, agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay, ibatam ni Apaw. Umay ka man man. Hindi na bagay na tadya makangay sa Napigsya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay, tumaray kayo na, Apaw. Mapangkay kayan ni Mayra. Wine will mar. Anay ikaw. Kapay nga, pinarsada di kaldiraw. Ay, nagsakit yung ulo ko napunta. Siya! Tirina, dito'y lobaw nga. Siya! Ti kabaknangan dito'y lobaw nga. Kapay nga, nagsalamot tayo. Delikado ka ang beta bakit. Adan sa kurang na. Di ka kayo manlangan. Bagtit kayo amin at ang tao dito'y. Pagyaman na.
Manawain, isara ka dagos tirinaw. Anya ngay, dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apaok. Jak mo amaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day babae dito'y balay. Pasensya ka na bagay. Di ka gungitain. Sana balya tapi manawin. Sorry bagay.